Batisi TV, lawan Rashipi daka Frank Yamaha, the Maxi Sports Scooter Arox 155. Ringkat bakanet foodish, ordar mapi, nginwan ramani, hakir dobyeng jompi. Kador nong Lapangap pelun kalayang persya ya kajing Thmu jong ke Sarkar Assam menbu ya ke border outpost hajan ke snong Langkiroy kacaka ke badang hab hapu uput usam jong kador nong Lapangap ha West Giant Hills District ha kajing ekran bu wahe snong jong snong Lapangap uba Daimon Mi Lingdo ulai thu ba ke Sarkar Assam ha ka arpu pratrik no pra arjar arpuar kala Phah Jurip do MLA jong ka Baithalangsu constituency Urup Singh Teron bat ke MDC jong ke Karbi Anglong Autonomous District Council Karina Terangpi ya kawa Lang Sangti kabajukhot kawa Yong O ne ka jingkiang psiang kabaya lingba ya ka surok na kasnong Lapangap Khanduli ya kabala pentrei lingba ka scheme National Rural Employment Guarantee Scheme na kasnong Lapangap Khanduli Umshangyar bat pedentalu nadu usnam arjar arfuway ulai thuru bagani gajing persya jong kador nong Lapangap pelun kalong namar bak jaka bak Sarkar Assam kala Thmu bentai ya border outpost kadai ke badang hab hapu uput usam jong snong Lapangap ilaka Shiliang Mentang hakabagi pat ba nong snong kiju imsngi daga barep karyang bat leyo leihat lingba kani ke surok